kama this time camera woman no gasgar camera man ba bi ala ne kan bazanga phone til ka wawa abam yibin sha'anin binne so din mun ku generate ran ku chena because TikTok min like min Facebook ni snap ma za la ka phone start o ku zanga no jamil wahma ka ba wara be ka anye so half naked lama o fun malaya ha camera itlan boko have sex ngum nyale problem boko abuse la TikTok min snap hale ntumala abuser bedrooms bia ko enem ka tinya kana pa bia tuzo pa bia bi ka ba share ganda ye yongo yele to kunan kanye za bia to din ka ben promote nyang shell cam so yel viel na jin promote yel bia ma din dal so kamen lela blogger nunda maraba kana Kaman how programs or Abdul Basit ku chirenyen yule hanto boy ma bo nonga katia kana na tete yela na bo nonga kumya en yerge dagbang tamale Ghana ntitable West Africa nin kura asan zalnama nanama ngallo la kam kata kana na tete kumleta bo nonga programs or den kata boy Kaman how katia zan pe kazan pawe den gam te pyongla nawone non te tinya vele kata poro ka paro pam ka kana te tizan pyongo nzan program ngotama ne yar kar manam branda ma cha yala mo onwale pyongo mi ka ti on kumleta den highlight maisha ngapetonia sakana kasna yalla nakisia mama wandi nyale cha tamale to ambala Ghana yeto ambala dagbang tungbani yeto ambala zo link video biane ya so link sex tape lo le kam karipa le like de lela fan bere lela no nyebo kale life a culture a kale ne ba sa'ban sha'o a ta'ada ba sa'ala ka daji no ku zasile za kitiya ya ni yen nan man yon yan bwa hi balan kaso ne biya ku ne diyan likir man yon yan bwa first arate nye sex video I wumla de yela tenshi haigba drari ba non normal persons ka ba leg videos ka yerna drai yela kama celebrities dinanda to yerna lagwa ayen nan shamte pale yule bentin yele like hanyin ba akwen wumla news ne by this time ya tamala ban leaker ratipa kumala the agents abana sha di yina ban yihrup follow the agent mbon leak video yen yina di yina kar pangunen yelena de zabrome koy nawne tale yina kar panyin tumle kar zabra tale ku yina nchana kar ko panyin yelena ma do ku zabrama ani san yarma donc nya me be son danga be tia biyarma ya and bin sharon lan biyarma kama victims ma I don't know whether the badi yina na ma ya be regretter nirna babban nirba miyo stand because so biane di yina na nguma ma ne mbe biya shel ma konko gba nguma ma ne mbe biya shel ma kama ha ngun nyebo yem pahama gba like okbolem kama o hitia celebrity o be so kan phone be o be share polokam di kulan yina la o yan kbolem no normal nyele de katale no ku katale share fine pumpo ten pela ye twane kama de to zo ya tenin vo manga be ngum mal hankale be normal ton ku mile sham de zo ya pam be de ku ka share polokba as like ngun ku mal hankale ka yu no te zaino kam zasa pa ban dwate kaba dignity karnun very important be patel ma kar tuna protector because ngun shi on ba ya ye kan abi ku bo haya wula nye ama
paɣata ka mo zaham wula nyɛla agba bin mi hala ku to imagine le gba so in future generation so biɛɣuni bishop bayen biɛn ma ya kare nya ya kama aku yunda la san be fishan ko chen ma anto ku kama aku yundlo ma zambe kama kan yin fishan biya la san ka ku yina chen ya kam ya ma min tafsha ban chen ma za be ban jiyan ma za ma dashil ne bin sha kam de be sane aba miya ma nama ne be shamin o dignity min bin ma dinin che ka baba respect ro ka mamma society ne ko me respect shelma do you expect in future be a expecter ne so habiane amata mai jilma community ne kama this time to manin mai jilin shelma ata hanarin to lambiya ne ata hanarin to lambiya ne to ten kela issue man one by one dem til sheka tem til manama to labna girls ma pulo aka hankal yama ajargiya pam hal hankal chingo aka yinam dwate yama wula ka guy ko en yela wula ka do ko en yela wula ka na chimble en yela ka mino nang de la ashil ben maya ka kama ka yin yani bu zuwar nawone ka ce kama ya wadan yin gboble torum biyar ma gba na ayin ya shekan ya girl ma gbo phone ma ngara nwa ya bu ayin nang le ajana be zimbo bu ngara man kamera na nan ayin kwame bu ayin like first time I had gba na yela me be yala ma am karam ba ku buah ma be yala ya hala mina pa ni yen nung suna in kin ya lati de che ka lati biane kini nyam ha ki no lati so be yala she bu angar na nan for the first place am voir sha the climax ma nye the mama feelings ba video ma feelings bu arienta arbo am na paga ibe wa to din ka war ma bu alam voir na I made the video no why non the video duma agba ka hankale ko ngara ka ja bedi kunya nyena ngara nzo fishan bu ayen nangle dem biar mama for several years ma akul be nya kama leak video ate nye do den pa wo min do ngon warla ai be wama kama ko be na akul be nye do zam ko o gbazan phone tele nang de like ngara no o te pa so fine wula kama ya girl be ya ngma mon wotma bo anyin boara nano bo akwen nan le do wuram de dignity jilma sherin be pa zamne diti yina gba so be yardo ma etwa kar zo pam kar ya kan ya pa ma konko kiyen yara bo angale boara so ya nyen tuzo pa be man yara me ya suo de kulanche kama ya halba nyama de kulblan kpagba na min do yem mal sex bene be kama ki kwen have sex kama ka latino kin latima kapla nya be sharin yena ya ma kama jar shabian kama ko ya na after all boy nyale don ko non dabai dabata like the enchang maka de be enchang de zo ya pam ka sex videos ya ka marin yena amye den yina patafsham de za ka sahayin ka no shanya za kura gba so nye ya nere na ma charity yina adam be lam ya te players za kura ma adam be lam te players za kura ma so manam men ntuzo pa abaka ya kpan ye man pam ki risiti laban ma do kam wonti ya na ma za sen to na jirko ngara ma kadin ma ko enye kana certificate obora won tuam to net zo to blue flame hayden ba style come boro enyala nguntu ku ya na ma ka apa pornographic actor ka so ya na zan fo ngmaga ma senator na obubora de bo woro yorom shele the passion mistake ko gba en nan kara leak be like ngaba ma an dan prevent le ngaba ma sa hadala ngma de ngma jaram nyale ne be yara la ma be an tan bala jaram ne ka hankal nyele bin ya ne pa hankal for akala andi bala akala hankal ma to manam battery ben ya tin lamna te polo misa fuzi be misa asa amina ka hankal nyonko likelema di pa mistake hadi ni mistake ba
di pa shɛli ti ya ni paɣa kama yaa din ŋmaa bi saha maa yurilim ni tooi niŋ shɛli kam yurilim ni tooi tɛli ni nirmai shɛli kam ŋun bɔri o yɛn niŋ shɛm maybe n convinsa bee kama yaa o biliivami n ti paai level shɛli yaa ka a ni tooi yɛlo yaa n bɔri na a ŋmaagi a maŋ tima kama ka ŋun yurilim biɛha zuɣu bee ka o biliiva haali ka ti ŋmaali taa nyɛma a mi bɔro maa yaa a yi niŋ laa bini maa nyɛma di ku ka bukaata taa an ku nyɔ la sha la ka malaika nim na gba ko nyala nyama bu ko sabla tal hal ka ti pi to nyama to nyin nom le so nyin do so ngon share ma do ku kalami be nin la tuzo pa la ka tuzo pa agba abi duaro ka be nin la an ku ngu dua so to di yen bieza ma bo am na nyar like videos but ko zanga like video ka guna na ti we na ho karanya pa ama man pa ka so kun nan la biya pa an malan senate so ko sheyira kama jarum kunyale even you saw jarum kunya jarum to the highest degree na kama ya a share girl ne ka video haki shamal dir kama abu suwarfi jarum kunyale maybe yurlum zo kan won mata bo a share le bora why yaran ka bi yara ya bi am na ar kunnin labin ba kai na tiyele da to zo ya ka ban shiyar shanga ma me be yin karan ma akubam na ato crown ba be nan a zo pa la be ka ban nan abila din yan biya ma an yan bo pa so ma da ko yan biya ma ka bo in ku kular no ban shakam ka shetu ku ya ka guna na tuyul karan ya pa la ka be nan ya on kam shere anye aben zayin yene tibe check out episode ma wa aye poinin lola na yina abu karnama yina migba ina jem mal data and downloader kama reasonable ben shao ina jem kum mal data din and downloader reasonable ben shao be share sex video yeah share sex video danki downloader diti yina gba ka kale nyama din da mo en pan la credit on ko lo zo kam zala bin la mal fine my short video shell nyama ya ka te love na ba ji yina ngoma a kan ka ta sajir dan fan a ko forward bana kai nan screenshot the pictures and post ba non de la o ka biam ka ci ara yina ma so rubutu na gba mai biam de she yibu shi aban abu na ba ji yina ngoma a kan ka ta sajir dan fan a ko forward bana kai nan screenshot the pictures and post ba non de la o ka biam ka ci ara yina ma so rubutu na gba mai biam de she yibu shi aban abu to kunyam jargo ya do ditin la a can ka te dire dan fan an fan we be ren ka andi ayam ya a char ma ka te gma tal ma shele kama bu kari sen le ta atale mino dene de lamme ka sen te wumbi kar lan ko nyel nyun sheyele ma girls yaaya biya tuzo paɣaba biya kama laagya ma anfaani yaaya ko na to no o na amlia o pass out o nye alheri ben sha hali friends ka ben ya alheri ben yara even common birthday ishap ko ndela ro wish you happy birthday the wish malela problem be so nye anfaani ben sha do congratulations sabo the malela problem but into form any form of poems any form of phrases they are confusing nira be convincing kama akubo am be man na post be man sub caption di la ban yiti na den da Facebook ko nan busy ka so kam ngaharo ngaha ka zo nam neither happy birthday ka zo nam neither congrats ka zo nam neither yeto ason even your loved ones ka be neither yeto ashe na ku sabe antaba di pa share gba be sena photo sha da may use ka credit downloader ngwa ha design na de quick loan ma nda credit and download le am borshe ka share yim ma nyala kama ya din ya no nwebo ka share zan ka status ma zan nan karan yen no nwebo ta ma ko pisha ni kar ko empile onku ya ki kuma ai yen ka biala ki shabe am ba yale labin yara share yim nyen ya bia ko nem ka tinya kana a pa bia tuzo pa bia bi ka be share ganda
so yel biare like ye yongo yeli to kunan kanye za bia to din ka ben promote nyang shel kam so yel viel na jin promote she yel biama din da so kamen lela blogger so kamen download le man yelle kunyam jarum so ya ntumo tale mon tumlo tale ma ya like kanye gbaza jia promoter tale ma maybe WhatsApp arba miri ya karatena share to jala auto download to find the download ya like you buy share nan akala data use data ma akara use ana to download call for ha babi amma share ni robin yara share o funtum lo ta ya promoters to jinya iba hasan yelma ya mai na banye earthquake yon ina banye tsunami yon to azaba de ta kana de be walge dun ko endila so kam kummalin ya shele ka so kam suro na on de da zaba yen shele ezo amin yeso ya ka be ne ka zala nam nan don woma chafar nam tuma biere ko ban fo like ban duniya fo ban fo mtina on yada so bayin nan da ban shiyan da twasir ya ba dindi like tia lante ya shel aye den di lan tarban wa mana ya tia aye TikTok likey snap den ma tarla ban yara mana this time yes so come this time camera woman nan gasgar camera man ba biya ku ne ka gya bazan biya ila ne ka bazan a phone til ka wawa nyen ka bangsum abam yibin sha'anin binne so din mun ku generator an ku cena because ya the wama pambiane ni show ya video shanga the wama pambiane like ka womma be kama ya din tuni musulun bebe da gbambil wawa shalin yale because TikTok mean like mean Facebook ni snap maza la ka phone start o ku zang la kama jamil wahma ka bawara be ka nye so half naked when solar stretching no mo ma so la ma o fun mala ya ha camera itlan ko have sex no mo nyale problem ni blang mare TikTok abang mare likey abang mare do ma Facebook live be snap ni nimbe ni den ma sa jiran wana ma yulan the videos ma zo the pambian ma mi snap picture na nyesha the pambian dan ka wazan mare they believe in snap then hide it in yarasha but look at it at the end shit nan la hankale selmingi malo ben shaw tibo tin nan wala Africa di te kana tiniya abuse lem the abuse ka ta abuse ben yara ka ta kan nan woma the man nan bo pam ni 2022 yam pile kama ka yi ma yam pile ngo chana and the most problem karalanya me authorities kama yetu ashel kan ya karbe chen right kama human rights human rights ya kama cha bin yar shanga bian kama ne kama human kama unwonir ma sheratin nun ya kyengo kama ka police nim tetratin nanam gbana kama la jiarum like kama ni ya human rights ba like man to zan te ka ya jiarum nyele because ni ya jiarum ma ya an yar so ni human rights ma ngun nun laban ma kayan right ma human rights ma ngun ko human rights ka yar ma o on course like amirin course de meche tinan gba mala right aba tin mala community ma right so ngun single person ma kan on right say engineer but thousands rights zo kikati ya human rights. What is human rights? Kan labwar ni ba masha abin ya ne human rights ma ya kan malaika na man soselena kan na un san ka human rights yana human rights ma kan yin African ma ka tradition mbala silmi go culture nyale kan na un nyo kan malaika nyo agban to ku seta culture nzalta ma so tini bete environment na ka ban sha non wrong ka tiyan correctly aki chang to shaban culture mbwar ni zan na ya just because of politics ni human rights
human rights like ya an yar ya human won ba abuse rights ma be community man ma won nung de la mo abuse rights ma so tien zan la tongo kan nyokun tetinna ma nyokun tin ndanya like being to be suggesting durkutu ni kama ya ben shazare kama zai sheku ina zai tumsile kama ku zala la bin yaran wa mazo because for a sake mbetana Ghana sex tapes la yina lo ka ntepano don region Islam dominated region ma mbetana sex tapes la yina shepu ntepale so tinana ma de tum ne zai sharia like ye human rights ku to ku kanache tenangban ku sutetanga human rights ni ambiani ya o human rights to gba human rights to gba mala rights force nyale inu idale wa du nu so ibo inu yale nu du so like the kuka problem is only undisturber to gba zama so that thing must stop kankwen zante kalan lapsile nyama nyenum masobang ma ben tso pa zobang ma aka hanka jarlam ka tumma jarlam kunyel nyina blabe fishen nyon maral ma nyon sa ko nga jarlam nyel the westest thing yorlam ande che kala jarlam ma kana apostle ma yenyin jargan nyaun duniya za to be jarram yi polani ma nyon share ma aka biago use aku kambe dunia use aka dunia use because I'm like uncle mala phone to my share ben share like the degrader hay ni na gba bi yela sans yela ni na di yund laban da affect ram abde basic kwitire nyen yele Yusuf abu tourism producer program si ba hadin za camera ma nyanga katia e twon tinye bu no se di kunye yel vielle la nyel katien kumleta den lambion ma tebe enzo aso ya ka yela ya ba male den yeto kumleta na yale lan kana in la nyete twongo katinye tinyen taklesha Abdul Basit Kutienya presenter ze yara ngoma ya peace out in Chapsia.